Ladies and gentlemen of the media, following yesterday's presidential and parliamentary elections, Mpanimfoɔ bɛma bɛyɛ bi na wa meyi ni nyina Dr. Bawumia wako na yɛka sɛ obi akontɔkɔ nkunim abotire ewu mu a obetimi aka papa wei ɛde no aka ho wayɛ ade yie pa sabra me no kasa yi de waba abonten sɛ ɔno ankasa ɔhwɛ de ɛkɔ no a wagye atom na wafrɛ ex-president John Dramani Mahama a congratulate no na also hwe parliamentary crown na still no MPP nhyɛ da ni fate sa o se de aka no mpo ye keka bom ono atimu se da bi still ex-president John Dramani Mahama ene Ghana a choose no to so afre ni nua no a congratulate no e wo fon so asabre wagye atom se wa defeat na e wo se Ghana nso eto aso ekonanim menka ne kese yenko na yenko tie wabra obeye press conference ebeda ni nua na se da Ghana fo ase se sabre die bema beye bi no abeye ni nyina na emum wa hand the baton no over to John Dramani Mahama. And gentlemen of the media, following yesterday's presidential and parliamentary elections, Ghanaians at home and abroad have been sitting on tenterhooks awaiting the outcome of the election. Let me say that the data from our own internal collation of the election results indicate that former President, His Excellency John Dramani Mahama, has won the presidential election decisively. The NDC has also won the parliamentary election, even though we await final collation for a number of seats. However, I believe ultimately that these will not change the overall outcome. I have just called His Excellency John Dramani Mahama to congratulate him as President-elect of the Republic of Ghana. I said during the signing of the Peace Pact that I was sure of two things: Ghana will win and peace will reign. The people of Ghana have spoken. The people have voted for change at this time, and we respect that decision with all humility. I thank God Almighty for how far He has brought me, and I submit to His will. I am making this concession speech before the official announcement by the Electoral Commission to avoid further tension and preserve the peace of our country. It is important that the world investor community continues to believe in the peaceful and democratic character of Ghana. These are our most important assets. Ghana is more important than our individual political ambitions, and we must always put Ghana first. While this was not our desired outcome, I say this is part of the democratic process. Ghana ena edi nkunim. Ghana ena edi nkunim. Se MPP nyaya Ghana na edi nkunim. NDC nyaya Ghana ena edi nkunim. Na sede ya na meka no mumubi mompe no kre. Mumubi mompe no kre. Die mumubi mubenya ne senka enyo ye betena hanka yensososo emfama mo. But yes, say asem no kre hye wo ma me baabi. Nessa sabe mpreduasa wo yima no a. Eno nje se bia wafa no. Mumubi mompe no kre. Me party card da ha obi ani baabi a metoma bako ebedrum rebi
ensentrofo anu omo kasa ema MPP 2016 etimi ma nanado ebefro Ghana akonwa no ebedu mre bi omo ye omo adwen so omo ka no kre no omo nyina abedane NDC fo enye omo na de omo pebe NDC fo ba MPP fo na nkasa wo omo koma wo omo no ebe ka kire wo omo se wo omo eye NDC fo because say nipa mpe no kre ba da bia me ka asem we se enam wo eto se ase a na epa kire se wunya afa kakra sie na wunya ne saada insuo denko ene wo denko de me hunu ni se African panyimfo ye power drunk yenyinya akonwa ne wie bedada nkofo ni nya de ye pe wie a afei na akoye nkofiada me ka nkofiada na chese wode ni tumi eye de wope eba ne sen because also be ka no kra e de akire nipa to ani menkasa Ashanti region ha nko a e na MPP for e wasan kananado ebeye mpuntunwuma because regions ne doso ba mpanyimfo ka asem bi se obi eni wa wode ne nsa benkum ebe kire ni kurom kwan ba MPP for do mo nsa benkum e kire wo mu kurom kwan ne me ka no pa fa ne se de obefa ne bia because mo de mimi nim mo enokura mo mpenti ene ene share the kind of impuntunyuma ekoso other regions omampanin kufo na be share sofola interchange ase time be no omampanin kufo be di ade na ofiri so mpo adi san abandodo asan na aba akọ sofola interchange ba akọ enei se mi kotwa the state of sofola interchange de ba be kire wa ebeje wonsem From market. Me de ana minim ni say yesesenka NDC sha de ase a MPP ba won toa so. Ba from market o mampanyin kofo na sha ase 8 solid years. Maba mamfa monsanka Ashanti region. Ena dam tirim say aha de wo ye den ya MPP benya. Ampa MPP ne wini ye but ushe the number of votes MPP enya 2016-2020 a eswat be 10 e wa Ashanti region what na se ebusa mo se na adan e ba ne san na abasa da bia me kan se mo so obi obesori etie free SHS bia sa nipa no ye beifo na emom ka ehunu se ba akofo nsa ensu nyame ani kata ba akofo nsa ensu nyame ani kata sectors ahodo ananke wasa mo hwe no eduru baabi no moto ho ajeje mu me se me I will tell you the truth because akwanya ye mu bi afa so ayadwene no ye mu bi adwene se nipa ye nwene se moa se aha na me wonti enye still ma me nyo mu dedium eni enya presenters ya wonu mutena radio so etum futuro digu nkofo ani oh eye den ebeye kanu krekere damfo ensay damfo agro you people are the cause presenters anamutena radio so esoso ena Ashanti region die enra 2016 mesese upia na okoto aba la ya wo besa no but enra mi pie ya mehwe ba bia utim se mu ahwe uduru anu ato aba na okọ mi ami krom manso nkwanta ye de MPP ni twa wonu mfunuma but enra mi koduru ho no ufre we yo se me de me komafu mu ufre yo se me de me hyegalamse ase ufre we yo se me nya ho ma meto aba edi entia so oni abofra kwa afuom na aka kire ne se da bia aha ena mesuo amu age wa home da kru duru ho ne so anso akola na ama na anyina home ya ne nusu abu ne kom eniema amode ma no fa ye hu nyina da wanye hwe manso nkwanta kwan enura me koto aba na adane misu adane mareho ne yanom benifo se baabia nke yedidi no yensai ho
Minu nsa mo betena se na mo asua mo mistakes na eye me ya se Bawumia na mo de saa ade we aba abeso ano. Eye me ya. Eye me ya se mo didi bro na mo de agu papa no so. Because edru mre bi ni ete Bawumia nya obeka o but oka wo mo mfa. 2016 Edie ne ma manfo nya MPP mu gidie na e Dr. Mahmoud Bawumia. Ekwan ofa aso a wokasa ye ne nhyehyeye ba edrum rebi no wodo waso toto fom a yete se yaka Bawumia hye. Ena nanado nkofo o mo twa ne ho ahia edrum rebi de ne yeti mpo ni se na nye nanado no mpo na emom ne nkofo o mo twa ne ho ahia ena egro minor topene. Se we ne be suggest we ani about to egu. We ne be suggest we ani about to egu. Nenke ba ne sen Ashanti region. Fatu utirimu se. Enye da bia na kwase adwane a wopa ne ntomagu. Fasade ene tu utirim. Se enye da bia na kwase adwane a wopa ne ntomagu. Me se me meka no kra kiro. The kind of comments are eba wa ha no. Senka medi akira bi kura nka majai ba me se nya no na ebebu mabem meka no kura kirew na akotena nchen a wosua wo mistakes swami interchange. How many times na akọ budget in parliament? Pay 6 times. But the ebe to abe ya behwe enei die swami aye omo ko maazi omo ko tafo omo ko krofrum uduru abetimi di traffic mu be 1 na 30 minutes ansa na watimi akọ ye no ane sign na ame ye mu dan ye sinko bia aduane be ye oda enkente se o maami jaso aduane o enti amanfo atentesu kokko di akyeremo. Election am say anshada anche because 2020 election sabre kwani and declare 2016 e wo mse nanado atwimu bebre ba sabre ni and declare ba election amemfa ne say candidate agia tum ntempa esa election we edi entia ono atena se no ohuru timi se ba bia ekono enya afi no obeye mam ne nkrofo aba abagi akyinyi ade ade. Djka asem chire nipa nte ye be ka achiro ni se wo de sebi wadidi amen na wo ha adwene hwe pachi anwea nkwanta kwan 2020 ye ba beto aba 6 months to elections na Kofi Job den mfidie e ba begu kwan no so aya Kofi Job ba beye na e ba san so a omom stores wo kwan ni ho nyina yebu fie tugu yebu asori e bebu ato agu wono ma no makogye bosia wo de ababebie stores e wo kwan ni ho nyina no yebu om stores ni nyina atugu ye yankasa thinking see e ba be ye kwan no ye to about 2020 wie MPP fa ye pe e no mo se mo mfa mo maame e kwan ni da wa ya anya kwan no 2024 6 months to elections and I'm signing fidie begu so enti na make say ya na modwen se nipa nwene ya na ya na yemu se nipa nwene ohun empani for kan se bi asisi ya de ye ne sa anya wo ya ye nya wo fa ye enu nti wani tua wani mienu ohwene santamo ehun se sei na me de ye nipa asomasi wo se me se repeat na da o kan se nipa ne sabe odwene a nye moja ne fa ne ntinim. They repeated the same thing ye beto abeya omudi mfidie begu kwan so ama Kofi Job nkofo ni bi kura ko barbering shop ko di nkomo ye de aso toto fompa se we de camouflage ye to aba ni bi be san je egu tu ka se san nkomo ne koso no timamufu ante omo beti de bia me ka se ete se de wa wo mma no matter what obabi bedo wa obabi wo ho abono ye ne den obedo bai oba ko bi nso wo a ono wo papa no
obedo according to niema wo ye de ma no Ashanti region domo but eduru mre bi no na mama saa odo no abeda ne tirimu de ene mo anya nkofo nso am ya nka no kra nkyere mo ye beka no kra kyere mo ne adane atamfo me say journalist omobo a 2016 man na do wini ye nyine eduru ba bi omo se ade no ba bia ekode ye nka no kra no ye tagi omo so omo ye NDC fo ye tagi omo so omo ye NDC fo bada bia me papa sofu bi kan sam o se kodwo otamfo anu masem ena ma otumpon so obi so odowa sa nipa no oye o dedium oye bibi mpa onka na emom de otan wo no o kan sam ne so ofa ne serious a utumpon ma mfa ne saa tirimuda ne bedoso commission interchanges Greater Accra region eho ena ye capital of Ghana no kwasem maya ade na emom maka tro say de wode yam waku a eye ne de no ya fa bi yam adwoa ehwiriyen ehwiriye de ye renovating po hwe de so full interchange aye swami interchange ene da ho no kumase akwan nye ye MPC tirimu yo mo de ye MPC tirimu yo mo de yo mo ni mare se wakwaka asem ni afafon ni afrew masa na wo ti asantemam na wo kasasa wo ti asantemam na wo kasasa me ti asantemam ntino se me mprebiasa me hunu no kre na ma me nkan so onu dedium na ye mo no omo amomo omo sika kese o man ka no kra nkyere mo no because of the obedie enti oti radio so kasa baba na num e kan sam asebe mprabiasa utim sa asem ya nipa yiken enim nanso e san kakra wade ase ne kotoku mu nti on ka no kra nkyere ne party obetna kasa ena Djka unim nyansa you have no sense and even in rapra we receive this kind of comment ba me se me enye no na ye me ya because se me dwene sade ya wo dwene no a ebi ankomen enke ye nyina nke ato nsuom what you say si ye nyina ya dwene ye ba ko a enkoman ne nka senke ne me pa kire nyina ne se etoda panyimfo se di odo wo ne ka wasem ye ya kanfo nanso ye mfa mpanyimfo anu masem nya adwuma ye se di odo wo ene ka wasem ne ono wo no wo ye ade a wode nani ne hwe wo wo so so ye dedium asem ni sia no watwe ne ho sa ne tie moma ye nhunu kwan ye befa so a seven prebiasa ye beye niema yie because enim guasesem enim guasesem me catch am point blank enim guasesem subscribe it afena be ye benya sentrofo ye baba betena radio so na ye be kikante said enso manka no kre manka no kra mfa nkyira aban no na ye den obi a waduru ni mpani mfie so asebe mprabiasa wade ne nkakran to bank sadaache okona homigie mu a wakoyi sika no na wode bia hwene nananom na wode bia to aduane adi wo se sika ni nyina aban de ne sa to so kofo pensions panyimfo ma fa ho o ma wuo adwene sa de we ho o ma wuo etoda obi nyini a panyimfo bebre na nyini o munya pressure tina adwene ne se bia ne pressure no obetena fie ne sika wo ntento no ode bia to aduru no anom ye de ensa to so ye nyu obi ama na nka sa de no enye
man for so mumpe e-levy ekoye hu cake bet mpodi mi ntwa bi ba ne nkofo complaini enu nti de ne nkene wo se woye e kan krechiri nipa mpe akora bia ni ho a opek dwumi enko this abada ne to. Congrats to you a presidential candidate both John Dramani Mahama and Afei Dr. Mahmoud Bawumia say one Ghana democracy no one to na say what you say we true Muslim Allah unshraw Samira Allah unshraw John Dramani Mahama ne yire ye congratulate mo yankopon enshraw ya to aba na wie one Ghana na monsoma ba no kambete kwa do pay money transfer ebia na wo Canada or US Europe baby obi a send this card aba Ghana make sure so be download the application no fato phone so o download we na send this Ghana ebusuya mbepa cho bo promo code Djka never shame wo di shame wi a ubenya sika kwa the account sika wa wo send no the wo send ya brand Ghana so yente the capre kai say Jupe e ya mansan boafo me da asema crowd bye bye.